Yada say Samuel kwa baby me Adom TV Badwam na ocean me catch all say yenche say wo kwa adwuma wonya ochenkeni nko ade wada roma bra Facebook/Adom TV extra ubenya yen live wo hwa baby a wo kɔ no nso no okoto Go TV a channel no ye 119 Adom TV ho ne ye wo na ye DSTV nso ye 280 sa wo kɔ ya nso ukɔ YouTube nso a search Adom TV tube ho nso ubenya yen live wo ho yada se papa incoming Bismarck Apasinsian so aye crado the bon krata ne online stories no ya be kan yensa no ye de to so nti me mo akwaba na bia bokɔ de nyame adom de nyame ase papa eye gigim e wo de ai dem say ahanko a na say mi wi am de be ko fie o se maka che so you have got it nyame adom rade obia rade ahwe so ma de achi ye die na se me dana se eno ana ye ne etiefo ne ahwefo ye be ka che rade obi anya ne pati ase aha then so ye gay Rahel and then birthday oh wow enti happy Rahel ni dini nyina de say me nti ni nyina so Rahel we dini nyina de say Rahel out Newtown na what he yeah yes also Newtown dem nye nima no other Rahel day eti right happy birthday I say Rahel day ado yebo okay enti happy birthday and confirm o size 5 happy birthday Rahel I mean sure I mean your kese because is obey kese pa e na ye adwuma ai ababa wa wasi so a o sua adwuma ne kakra ahobrasie woni mu pa wo ye no anwe ne se a kire kakra ati ase anti Rahel I mean sure what I mean your kese na akwasi aka say youth a when a youth oh Ghana mrane say why you below 40 years na ye youth Ghana mrane say why you below 40 years na ye youth na say you mrane so Ghana mrane go me kwade na me share WHO omo youth na kura dia from 10 to 24 then na me say ya na ye youth na me say aha wo be a can you imagine oh from breast one na try the picture who as youth we below 40 years we youth anything a political parties no o corporate youth organizer unye do 49 no na say okobi mu a enye yi ambassador say o manama mra no for mo wo ho nyina below 40 years yes any omo ye because omo ye below ne sa you look ne in stature ne dia and adwuma na mo ma ye mpanyfo ebi mu already bi mu eso ebi mu wa it is our body no honom and adwuma na pressure no so mo nyini by force but yes ni obi ana fit sa de ye king obi to nensa so wanyi they say onipa bo wanyi wotwe yes ramo mamo abuse youth no ni obi ana wanyi na wanyi ara na wo so ngo anu na bi mu e fake age ekoye adwuma fu ba wi otumu say wa bre tiso aka uhwe ne mpa last be ye story bi police bi ye nyina e wa ha na wo he ma pay pa bo ba na say ko retirement tutumu so the different age na ba adwuma ne mu we yes a one okun ho me kai aban bank bi make him so adwuna koso ono o 7 nipa ba ku me na ngene kwadwo imagine so mama so ne me do media as so nya 60 nipa yo to party 65 correct so nya 60 mon ko na maburu ni menye binyewa ati ase mon sore ho boy sua dia every year bia graduation course as so motifi so mo nya adwuma 65 me those days pa I'm hoping say na assessment energy no mo front desk mami bia no ote ho hi mami penimu o se o ka so ni o contract so amponi 60 years oh there be no mo so school no nko bia mu nka ho and nkrofo wi adwum at school suade eso no timanum te esremo nya and contract no me I think that those people should walk out omo free mu na we momra enti se ehia nimde bia na ya frɛ wo sa me afem sa contract say obi akọ retirement ya sa man contract 2 years there be see ye penno for jumedi purpose that young consulting
na what you be ama afia ya ye pese ade we ye na onim de ese eje wie sa okra we de TNT na what you say na se sa man na ni pe school sa amafo bre so ye adwuman for 18 years you see a promoter mo ko do CEO yes be asama obi o call retirement no another contract enti akwasi kese de bia be bia gina na e because near odi CEO na chi no e movie a space be ba sa am bia ba be shi but gina ya man 2 years me asa the 2 years account no yes me asa man oh there be enti this one no an kasa na kasa wo ko me ko enye na ma school for employment ni nyina na ye na ye criticize right extremity yes mo munya age ne so a mo feyete no na wo kwati wo age so munya age na wo ya de be ka che apo ko em enye 2 years na de etifree mu na be mo aye billionaire there nyina wanyi wanyi 47 wo so akwa 40 7 years difference who be do 57 67 no I mre say no na fe place yi bebre ekom what you say enti mpane na ye wo mo nyina ye wo mo under age mpane to ye kakra bi atinu apra kakra bi atinu apra no aye mre nti ya kan no kura football ya semi eno na sa ya be so nyame ya dom a ochina ye gina mu den ochina wo se ye mampanifo adwene koso FIFA fo mo hu de koso wo ye Ghana football no mu because investment aya ye wo mu pa no de gina no enye fa if you be quick kasa ke yenko Nigeria for se na mo ko no abane ne saka efe no na FIFA ebram omunya mre esiesie omu team no ene Nigeria at the second AFCON no mo no mo perfect and I'm sure that the next one na you say dia what say when ni Freddy when was the last time I won say Black Stars a cup ekitomo say obviously the last one who be a 2008 na ma abayu an kuta cup na ni ote yapakan mu no enu ano no ye ni just say and she cap no but the kind of investment here your Black Stars meanwhile your other women's football you so you feel wo mokra meanwhile ma you say World Cup you wo mudi den o and so you feel the kind of investment so wo nya hwe and I'm just saying na Alhaji Grusa so mo kata ne bae me who statement bi yes am ko kata bae na mo $100,000 or so one no be friend ka tell say wa send account mo ntwe $50,000 and fund to and ko chia to nam se mu abaka mo nu nse e be che wo mu nyina ba ko nyina ba ha dwen ba me Alhaji Grusa de na fie dem di hu ya say onko ka management committee no na mo ka sedi tia I'm kwa na no am say no na me Sergio yeah and working say problem ni nyina ya ketewa bi say ye na nsantwerefo sika no ya de ma boom as in your employer yeah treatria o kai we okay a say o kwa wadwuma na finchima na o ye na wo kwai fia bi enti wo kwa na papa di wo kwa US a wo asamba betima abeka na wasem yeah nyina no and no problem no it is not say no kura ni nie but said be ya once ye nya bie di no kwa de ke anu ato be kan ato ye hwi ni nyina no but me kire say enti ye be ye we ya for how long enkosi the or say no kura for the saka what you say ye ye team no because your players o betimi o na nipa no mo nkwa kura wa sha o mafunu mu ma before mo bedu kura ye sika na to account mo dada enti wa mo ni ye wo bo ni ye sika na dam dada won tumi nkwa reverse na mpanifo amode players to koya kobobo mo hye da ko hye players that say sem abanya amfa sika na amro ho a e mo ka se ye bobo na papa ni aso sika free Ghana e de egu wiem hye ma kose ye fama players e de dos because mpanifo bi kakra omunya e de just one dos man penny fansa kan wo de FIFA embraye because already one braye fa so be nyo fa so be nyo ya kuma no mo ate no ante ne fa onsa kan ye je kire die ne ya ko other one 5 years kwa na dey build ya ye fa build it's better ochina nyame ya do Bra Sport anya ho Bra Sport e ho ne Asia na share ochina na Evans Day enti me man nyo adu so bi share nko Evans Day Evans Day kum demonstration I was in fact them penny say enough football association no wo moni da ho wo bedi kura bedi ne kakra na mu dia ma esiase me na fie me see mu ana mo kan wase na nyantachi o eti ye feel say nyantachi fi won dia Ghana football na ye yie afa kura na me wasam ana mo kwanya ne mu so bedi ntia sa na tie
Sanity. Obi say Henry Asantichu. Communication director of GF. If you am seeing Yantita, I mean, some brandy can radio so. Men should that say, Tani my bonny because you and your GF communication director will be defended that. Sanity, you. Asama kane ayi mampani kan ye no. Ade anu nkomu a. O kasa anko. Ura mu so a o kasa anko. Ene de pesem nkum nyane nam. Oh, nyambo china mesro ba bia hwe efiri bia. So wo mre nko ade a bra ka ho. Anya de bia politics and politicians no kwa na be demonstration. We no so mu hia because sika ko mo ho pa. Sika ko mo ho. Tax I would tria. Wo de sheda ko mo ko didwa. Ya hwe. Omu nyina account taxes e do so mo. Do so sa. Black Stars can de mo no. Ni nyina account $30,000 and I'm saying na ke de mo ba ko fo. Nipa ba ko. Na nyame ye ya do. Se mete ya na miyemchim na mka se team ni nyina. Nipa ba ko na se sa nipa wa ye yawie. No se ne. Enya nto enya ntua. Ghana kore boka ko se wa me fase. Ya eno kure ni nyina mafia ba gire se $1.5 million ko. Eno kura ne ye nru ba ya nru ba. Ayo de ma hoy. Omo a. And omo ni team ni management no bia. Omo sa ko mkoda ye didi. Anya fe. O se ke ba congratulate kom. Anya fine. So de kwasi ya wie asam na no. Yeah. Enti NDC running mate hits up as Togbe Afede's name pops up. Wow. Nti eno no. Edine de bebe ba ti ya wie drapa. Papa no so nipa bia kum ni free ya ne wada so de. Ah o de ne se pem ne popo ne kokko no. Eno so ho asem abawa ha. Munyai saade no. Obi yi nanim so obeboa ne kuro ne man na afa kire. Ahoye a ne yakuno saa no. Say saa hotel kama men ko order. Ba se de omo kan de. Why na eba beto aso aye? I think last week in Zubaku si one kind. Another hotel. Baby. Yes. Another hotel men de bin so saa. Be de anya adwuma aye. Oh. Omi anya careful mo ni mru ni ade. Wo yes sikafo no mo edin aso mo mantua o. Omo kwa na omo busia. O meboa because oba be ye we na ahoye a ani ni anu ba be si no so a. O ma meboa. Ti yesra mo ate so unu ayo bibi a. Enya so obeyi ne nkwa firi wo no. Wetimi aye bibi foforo bi. Adai ede a. Na se nyame so wo ye de ye bi anka ba na ye nyina ya hye. To obi ye wade a. Susu ma ya no no so ma wonyini nkwa firi wo. Eni papa yi feed wo mo a. Ene wo be kate ne short. Nti wa wo ye okay. Na nyame no fa ne bo a wonto ne ntam ntia. Anka dama wo ye na anka bibi asi na anka wo so ka wonu asam. Nenso ye ni unti nyame ase. Ti papa nyame fa wo kra nsie. Na se ya no wo kasa sama wo ho a. Ka me de mo everybody. Sama na ka twetwa ni pa ni so na ma na ye bro no de ye hunu movie no. Enya reality kakra. Ye hunu. No a odimi ka no abeka. Me na me ye osumesi ana obenti na ese menye. Na because of this that. Na mra na ye adwuma. Okuni free. Nothing. Kwase wo de emfancy ha. Ye kwana agudie mu nsam no ato aso. Na ye wie a health tips so week mu nkwada no bi wo ho no mu a wo natural colors no. Ye wo 4 years sesa no. Grandketo a ye toni wo mo skin no ne ade. Ye nya very careful. Na korabu ha no hu nwi ni nyina piepie. Hu ne mo maso a kotum. Nti eno hu nkomo week mu. Ye wie a mambo atema so aye krado na obapa etuam den so what enum na odi aba no ti twen kwasi so di asemi di ka beba enen so panels ne so solid ene oba kuku nini ene slow by sure that's what more punch ba ko a nti bon twen ene ya shada dedicated show na di amamu nya brema yempa ya da se ye ko na agudie mu nsam ato so